nawe mebikirize owarise kigambo mu Kiswahili Full Gospel Church yashaba abikiriza kureka gukora imize mibi ngwabwo kube kigendererwa cyo kuzaguza izoba no kureta amashemererwa hamwe no kujuno mu magara gabo. To tell them what it is all about. What would you tell them? Praise the Lord. Apostle Abel Katambara orukwebembera Kiswahili Full Gospel Church yashaba nagira ngo abakurasi ba Kristo na munonga banyinamaka bino kugarukana no kusasirana omubiro bikurebi. Koko Yesu yazarirwe Bethlehem abeniko yazarwo magara gawe ojaguzo mwino mundo muriwe kumuhise kitinisa oguhona yashaba abantu kuzaguza no bwegendesereza kandi bakongera kusima Ruhanga. Omugandi makuru akerezia ya Rubindi Parish abikiriza baashabwa kwegesa abana babo emirimo y'omuka ngwabwo kuba bamwe bagumirwe bukuru yabo abwe mbera yibakuzeremu. Itwe imbeba nkuru niye tware ntaha mweziga yitwa mwana wa mutwara kukora umurimo wa mutwara kama wa mutwara gogoro rutoki wa mutwara kombera umwata wa mutwara kombera oburu wa mutwara kubugesho buru noba no mutendeka okwarobaho umbwire bwa nyensia yiwabo taru. Erizoba amadini genkiriza ya Yesu Kristo gabanagaza guziciro cyo kuzarwa kwa mukama wabo Yesu Kristo munsi yona kandi ngogwa akazarwe 2025 byo ku 12 emyaka 2022 hingwireho. Kushabiciro cy'amazarwa ga Yesu Kristo ninga sichete Christmas hona rebo bazira bataringa ya Rwankwene yabanza yashabira kanisa ya Nombe Church of Uganda kandi yashaba bakurustayo okugire mbarira nunjo mbiro bikurebi nabahereza message ngwanu akasenta kubine umusharuro y'ibine babikwateje kureba ngo umwaka gurukwijo gutekateka ngo nguza kuguma ambientation buri umwe nabaye nakasenta kakwateje. Abwa TV West Evans Taremwa na Anita Tukunda.